Kajingnya tu kana sapang u Briew u bashim kabui ki Kynthei ki badai ki nong trai jong u. Kasarika kadang syuyok kam dang kumbashi benai ai. Kasarika ka kemen pha baklayok kam namar baka jenjar haying hasem. Ha kawai kasingi kasarika ka poislam ha office. Bat katang syupoy ha office lawan kot unong penkut office ya ka bat ulaong. Sari ka mem lakot u bos ya pi ha kamera kilet no menta. Kasarika kalaong balay u bos u kot ya nga. Unong penkut office ulaong ngaru ngamtip. Kasarika ka perkat bat kaong. Imat banga slem palat bawan ha office tarai. Kasarika kalet ha kamera jong u bos. U bos udang trekam ha komputer jong u. Kasarika kalaong. Sar balay pikot yang nga. U bos u Khlem Akor u aisanya ka bakan syong ha syuki. Kat bay la jong pat udang bun kam ha komputer. Kasarika ka syong halor jong ka syuki la kumbashi 4 minit ai. Bat ka perkat. Ngayok kam daga jing isin u blay. Henry imat kane kadai kasin makadu yang nga bangan nyokwan ha office. Ha kata kapor. U bos ulaong. Sarika, balay pislam banwan ha office menta kasingi. Kasarika kalaong. Sar menta kasingi nga slam namar ba blok kali palat. Bat nang nesya khamat ngan wanno dang kloy. U bos ulaong. Wajuting se nga sarika ngan numbek kam ya pi. Kasarika kalaong. Kublay shibun ni pisar. U bos uyang na jaka syong. Ulet hajan jong kasarika bat ulaong. Sarika, menta kasingi jing itenat ya karu kompong jan jong pi. U bos indar ula kamreng ba ya kasarika. Kasarika kasngeo lingo, balay u bos ukran kumta ya nga. Kat urang ba Briew ru. U bos indar utur kam hajan kasyuki basyong kasarika, u ong ya ka. Sarika, wat juting se ya nga, wat ladanga day makna u bos jong pi, nganum le ya pi kum u bos. Pidai ban kenya nga kum uparalog jong pi. Lada pimngay, kilit kilni ki weiru. Kasarika kalaong, kumno kat ubos ngan kenya uparalog jong nga. Ubos indar ulaong, hoot kenya nga kum uparalog pa jantam jong pi. Kasarika kamino na kamera jong ubos, kalet nyo haja kasyong na jong bat kaperkat de. Hato, ubos jungi ulong shisha kumtase. Kasarika ka syong perkat ha kamera, ka ong nganit kiliano syapang ka jinglong jong ubos. Haba ngadang syuan jon temay, yano ru ngampat itu. Ka kemi jong kasarika kam don syu ha pertay la kumbasan sinem ai. Ukpa jong ka uti apang haying, kasarika ka don arngot ki para badang red. Kasarika namar ba ukpa la syu ban letrelet kita. Kasarika kelapep school no ka pendap dang kelas 12. Kasarika keli apply kam bat klayok kam no dang kumbashi benai ai. Kasarika namar ka haptre ki kaming kamsem kala kumpoy slam ha office. Ha kata kasingi ba kasarika ka kumwan slam ha office. U bos ula pak syong slam ya ka ha office. Bat endaladap nyo baje menmit. U bos ula ong. Sarika, lamit pelat kapor, yang nganit buno mangaya pi. U bos indar upen iyalade bangadei uparlog basisha jongka. Kasarika kami slembet kumne marway ha office manla kasingi. U bos indar ulet bu yaka manla kasingi, ban pensyannya yaka sarika kumba udai sisha uparlog ubadei pensyannya. Kipara bat ukpa jongka sarika, katno ki kemen bat kila ong kumne. U bos jong pi tekong udai u Briew u babha, manla kasingi uan bu ya pi haying. Shano pinyo kum une u bos. U bos indar ulet bu ya ka haying, udaya lamde ya ka sarika haki restoran bahe. Kasarika kasngeu tu ya ka rukom le jong u bos. Henry kahapan kongu ya u namar ba udai u bos jong ka ha office. Ha kawai kasingi,
bos indar ulakot ya kasarika bakan wana kamera jong kasarika kalet ya kamera jong bos indar upet ya ka na duk kli haduk kejat. Bat udayaro ya ka uong. Sarika katno kajing Briew jong pi, bat ngakwa ban I give ya pi. Bos usai usati ksiar baremdor ay ya kasarika. Kasarika kalaong, sar ngamla ban shim ya uni usati jong pi. Bos indar ula bitar berulaong. Baro kim ju kentaj ya kajing ay jonga. Henry pipat balai pi kentaj ya nga. Kasarika kalaong, ngan shim kumno sar ya kaneka gift jong pi. Menta kasngi kamdai kasngi ka jonga. Bat ngamdon jinga day bat pi. Bos indar ulaong. Pej serika, kat kajing riuspa jonga. Balai hap dan kam banda day sni khasi. Nga ay kaneka gift na marbanga iya pi. Kasarika haba kayo sngaw ba bos indar uong ba iya ka. Kalabon jing mood jing berkat. Bat kam sngaw ya hap kat bos unwan iya nga. Bos ulaong. Pi itu ni ya kiniki Kynthei ki bakam longhe banya pi. Kasarika kalaong nga itu tangi iswiti mem. Bos ulaong ngam tarai pi bapin itu eka switi. Bos ulaong pej serika menshua ka switi katre kumma pihi Henry mentapat pej kitoru kla longhe longhain namar bakia paralog bat nga. Piru pim kwa se ban kiu kerdan no kummaki. Kasarika kalaong manosar bamkwa ban kiu kerdan. Bos indar ulaong hoot baro ki kwa tangba manu balong kummanga banya paralog bat ki Kynthei. Bos ulaong ya kasarika kilat berkat haying shimde uni usati sadeng lasai da pilawan sya office. Kasarika kelas ngau tu ba bos indar ulong Briew bajabo bat bom kensnap ki Kynthei. Kasarika kelas berkat ngan lek kumno ladangan ino ya ka kamru nginya bamda Kasarika ka perkat hamen sim. Batang kawai bangala ban le ban numnget ya ka jingong jong bos indar. Ha kawai kasngi bos indar ulakot biang ya kasarika ha kamera jong Kasarika kalet ha kamera jong bos ulaong. Sarika pite pikam trehok ya kakam na lor piwan slembet manla kasngi ha office. Ngamban se sarika ban be kamno ya pi na office. Kasarika kalaong pisar mentang ngalawan kloy ha office. Ya kakam banga treru nga pendaplut. Bos indar ulaong te pimut banga syutok se ya pi. Hadien bakasarika klasa tim ha bos. Kawanno haja kasyong lajong. Kasarika kelas ngeu tu. Balai be bos indar ule kumne. Henry kasarika ka donbet ka jingmut baskem. Bahkan numngop ya ka jingong bos indar. Ka treibet la ka kam lajong hadu bandadeb. Enda kasarika kamut banlet no saying. Kami na kamera lajong bat kalai kendu ya ka switi. Baka mod banwan ay ya ka file ha kasarika. Kasarika kalaong. Are iswiti mem. Kaswiti kalaong. Sarika shim kene ka file. Bos uong day ban pendep shwa ki jingto baro sa let haying. Kasarika kalaong. Kat ban na dep kene ka file temem la miet pi. Bos indar uwan hajan jongki da ka jing bitar bat ulaong. Kilet no lasai waju wan treshu. Bos indar utang sudepkan yaki ulet no ha kamera lajong. Kasarika ka yam hangta. Kaswiti ka keli. Balai sarika piyam. Kasarika kalaong ngam lelei pimem. Kaswiti kalaong wajuburi yang sarika ngatip ha ya ka jinglong jong bos. Ule men le ya pi, bat ushim kabu ya pi, kumba ushim kabu ya nga. Kaswiti klaya tu ya kasarika syapang jongka. Kaswiti keladot kikun arngut, kakmi bat ukpa jongka kela temen.
Ulok jong kaswiti ulayap aksiden no. Kaswiti namar baka haban pendap ya ka ying kasem, kahap trei la ka trei ha office jong ubos indar. Ubos indar utip ha baka switi karan ha pedang ka jing jenjar, bat ula shim kabu ya karo. Kaswiti klaya tu e kasarika, namar baka tieng yo ka syabe kamno ha office jong u. Kala ngob banle ki kam sniu bat ubos indar. Kaswiti kayam ha office namar ka sngeurem yalade. Kasarika kalaong, what do you yam mem? Kasarika kalaong, sapet ka yu ubos indar, un sangat yang hakaro. Ukenpo ingi ki Kynthei basibor, tipat endaladam ki Kynthei jia ayu ya u. Ha kasngi kababut, kasarika kelek hakamra jong ubos indar bat kelek style, kadengde usatik siar baai ubos indar hakti. Ubos indar ula kemen bat ulaong, kane kawe kadok ha kan sangat bek yanga. Ubos indar ula ong ni kasarika bakan wan ya kendu bat u hakawe ka hotel. Kasarika kelapoi kam haswa banya ubos indar. Kasarika kelabu CCTV kamera hapo kamera jongka. Kasarika keladap kot iki pulit bakin wan ha hotel. Enda ubos indar ulawan ha hotel ulet ha kamera badan kasarika. Ubos indar ulaong jing Briew jong pite sarika ngam nak syu ban batai. Bat laslem ngelayai ap Henry mentang ngelayo. Ubos indar ulas dang ban jrong ti yaka ban lek dan bor yaka sarika. Barok ki badan hapok ka hotel kila yoi yaka jinglong jong ubos indar na CCTV kamera. Ki pulit kila wanrung ha kamera badan ka sarika bat ubos indar. Bat kila gemno ya u, kila rano ya u hat-hanat ban ajing saja ya u. Ba u lek dan bor ki Kynthei. Bat yaka kam jong uru lasyak suspend no. Ha office batre kasarika lawan join temai no ada uwei officer ubabha. Kasarika bat baro ki biya tray hangta ha office kila ya tray da kajing sngew he mensim. Lada episode nat sngew ha like, share bat subscribe ka channel bat share comment.